Салам алейк, народ. Мерим дим тренировка ба тренировочный план Джей Катлер. Имрӯзи рӯзи поча. В основном 4 упражнений мешава. Якум упражнение разгибание ног в тренажёре. 3 подход 12-таи. Под қади худтон скамейкаро настраивать кунед аввал. Мешинен и постепенно вазбин кардан мегирем. Веси рабочитон короче 2 подход 12-таги задан дар кура. Почаро зонуро хушрӯ гарм мекунем. Имрӯз адски тренировкаи поча мешавад. Ҳамаш база початон лах беша. Короче барои зонуро хушрӯ гарм кардан дар кура. Ма подходом камтар бисёр мешава имрӯз. Барои чи? Барое ки ма гуфти гапа қуввам бисёртар нисбат ба шумо. Че май новичокҳо ё ки одамое ки инак дар фитнес мераванд. Шумо дар вақт бисёр мисол шумо дар 4 подхода веси рабочитона меёвен мезанед. Ма дар вақт бисёр дар кор меша барои рабочи весома ёфтан. Так, якум упражнение мерим приседания со штангой гуфтагӣ. Шумо метавонед обычные приседания кунед. Ма ҳисоби ки миёну маибаи гирижа дорум. Ма дар тренажёри Смит мекунам. Шумо метавонед обычные приседания кунед. Обычные приседания со штангой. Так, турбаи холӣ бад 15, бад 30, 45 и 60 кило. Хеле зиёд кардан мегирем. По ощущениям. Иҷрада якум подход 12, дигар повторениҳо 6таи мерем. Мондаги ҳамаш 6таи. То есть вазбин мекунем, 6та мезанем. Так, баъди приседания со штангой гак приседания мерем. Агарам хеле тренажёр гак дошта бошем, бо чанд амуд мешавад. Форатон буфаҳмед ки дар фитнестон ҳаст ё нест. Дар Google просто нависен гак приседания, мебуред аз суратош, ки мумкин дар фитнес шумо ҳам бошад. Так, агар набошад метавонем ба ҷош фронтальный присед пати гантел кунем. Ирам ҳамон хел 3 подход 12, дигаро 6таи. Естественно, ма аввал почаро хушрӯ гарм мекунам барои дар ҷамъ киная качат кардан. 15 кило, 30 кило оста зиёд кардан мегирам то веси дар кори ма ёфтанам. Байни упражнениҳо 1,5-2 минут, 3 минут отдих зависит аз вес, чтобы пульстон нормализовать шавад, дил дазор набиёяд. И задан мегирем. Главни миёна эҳтиёт кардан дар кораи упражнение ганда қинай. Так. Ма ба фикрам то 75 килоро мерам. Где-то 150 кило мешава. И ҳаминҷода буд мекунем баъд гак приседания. Гак приседания ҳар хел мешава. Метавонем дар Google бизанем бибинем бега вариантҳои гак приседания. Набоша ба ҷош фронтальный присед. Так, мерем охирон упражнение жим ногами. Иҷа 3 подход гуфтага, якум подход 20, дуюм подход 15 повторений, сеюм подход 12 повторений. То есть ай вазна вазбин кардан мегирем, повторениро кам кардан мегирем. Так, баъди жим ногами голень и пресс гуфтагӣ буд. Ма хеле кишид успех накардам. Шумо обязательно икри качат кунен, я упражнение и пресс бизанен охири машқа. Видео кӯтоҳ кардем, вес смислша нишон додем. Лайк, подпискаро фаромӯш накунен. Каналро дастгирӣ кунен. Так, иҷода ҳозир охирон подходай. Где-то 500 кило. 12 повторений. Эҳтиёт кунен ки ягон ҷотона маиб накунем вақти заданда. Техника якум ҷо боша.